uma ngishumeze unamakholwa ukuthi akaphenduke alahle izono ngoba amakholwa nje kuyigama ukuthi ayakhuluma ngomlomo athi wona uNkulunkulu kumina waze wathi udinga ukuthi manje mangaba sikhuluma ngesakhiwo sebandla sikhuluma with a spiritual structure leso spiritual structure ukuyena uNkulunkulu uqobo lwakhe ngibese ngiba nombono lapho khona ukuthi ngibona abantu begula esibhedlela bayagula nababoshiweyo so ukuba noNkulunkulu kuyingcebo kuwumnotho ukwamukela ivangeli Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele sibonge nje ipresence kamoya ongcwele phakathi kwethu. Siphinde sibingelele abangcwele kwindawo zonke la kufinyelela khona le message yeKota 2 Media. Siyabonga nje kakhulu bazalwane nakuma returning viewers. Siyabonga niya subscribe na ukhulisa lo msebenzi. Siyabonga nama comments amahle nokulike. Siyabonga nje futhi iningi support nangemkhuleko. Siyayibonga nje ngendlela eyisimangaliso kuningi enikwenzayo khona abade beqhamuka nasemaceleni bethi nje yazini asifuna ukuthi ifelento sikhona nathi silokhu sivela nonke inkosi ayinigcine inibusise ngendlela eyisimangaliso namhlanje angingedwa futhi ubuyile umfundisi wethu wasisharela indaba la emnandi kakhulu last time njobe buyile ke futhi njengoba wayethembisile sibonga nje ukuthembeka ukuthi uphathuzo bakhona and siyaqhubeka ngoba uthembisile la kuphathu ngathi futhi khona indaba nje impela eqhubekayo enhle umfundisi usithembiso shusha and futhi ngizothi umfundisi ngoba vele umsebenzi owenzayo umfundisi Nceko brother kulungile yebo akunankinga yebo yebo sinaye nje namhlanje futhi last time wayeshilo la ukuthi une YouTube channel ngiyacela nje bazalwane esambeni nje so subscriber uma ngabe kuukuthi nithole kungekho kuhle nibuye ningitshele kodwa nje uma ngabe kukuhle hayi qhubekeni nibukele lapha yana Khosi kuhle uma ngabe kunoJesu Kristu phakathi kuphakanyiswa inkosi kuphela unayo YouTube channel but uzoyishare namhlanje futhi asikwamukele namhlanje siyabonga ngiyanibingelela nonke emakhaya kwelihligama lenkosi yami uJesu amen ngimbingelele uMr Shabangu ngibonge kakhulu uNkulunkulu futhi namuhla ukuthi ukwazile ukuthi waphinde wasigcina wahlenga wasilonda sahlangana futhi amen muhle kuNkulunkulu isikhathi zonke muhle ngezikhathi zonke siyabonga nje ubufakazi bakho last time baba buhle wathi ukusithatha wasibeka emumva le ukuthi uqhamuka kuphi siyabonga nje ngakho konke mhlambe omunye uzokujoina namhlanje akazi ukuthi khona upart 1 loya ukuthole nje ibackground yakhe nofakazi ke nje ezanabo nemessage futhi ufakazi buhamba nemessage namhlanje futhi uzoqhubeka lapho mina ngifuna ukumosha isikhathi amen ngiyabona nje namhlanje sengivele nje ngiyidedela nje kuwena ngibonge kakhulu Mr Shabangu amen uNkulunkulu akubusise kakhulu yes okunye ke Mr Shabangu la engifuna ukusho uNkulunkulu ke uke wakhuluma futhi kimi kulesa sikhathi seCovid ngento uNkulunkulu angazange ayithande eyenziwa yibandla lakhe ngoba kunento ekuthi uNkulunkulu ngiyabona ukuthi akayithandanga esenziwa yibandla kulesa sikhathi ke siyakhumbula ukuthi kwakuvalwe yonke into ngalendlela ukuthi ke kuyabonakala ukuthi ngisho uhulumeni wayeushayile umthetho wawumisa ukuthi ibandla lingakhonzi nangempela ke futhi ke akekho ongazange awuthobele lo umthetho okholwayo nongakholwa ngoba kwangabe ukuthi kwakuvalwe nje ibandla kuphela nabantu kwakuvaliwe nje ukuthi nabo bangacalasi bangabona lebehla benyuka ngenxa yalesi sifo ke esasifikile ngalesa sikhathi kodwa uNkulunkulu kunala khona akhuluma kimi ecomplaina ngokuthi ibandla ubona ukuthi lambetray ngalesa sikhathi ibandla lamdayisa shukuthi ngathini mangaba
yalapha kule kuJohn chapter 8 verse 32. Hayi noma ngaba uvula ka Mr Shabanga ngenxa yesikhathi. Okay. Ngizokusho nje uJohn chapter 8 verse 32 lapho kuthiwa iqiniso niyakulazi neqiniso futhi liyakunikhulula. Yes. uNkulunkulu ubona singazange silimele iqiniso njengabantwana bakhe kulesa sikhathi. Ngoba nje kwamiswa nje umthetho kwathiwa asingakhonzi. Kodwa manje lento uNkulunkulu akayithandanga. Futhi ke waze uNkulunkulu wangambulela ngisho nescripture esilapha kuSambulo chapter 2 verse 8. Lapha kuSambulo chapter 2 Sambulo chapter 21 verse 8. Lapho khona kukhulunywa ngendaba yamagwala. Kukhulunywa nje ngendaba yamagwala bese kukhulunywa ngabathakathi abangakholwa abanengekayo bangaziphethe kahle ubufebe kubhaliwe konke kodwa igama eqalwe ngalo kubhalwe nje ukuthi amagwala. Bese ke liyasho ke mangabaqhubela lapho ukuthi labo kuthiwa isabelo sabo siyoba sechibeni lomlilo. Yes. Shuthi ngamanye amazwi uNkulunkulu ubona ibandla laba nobugwala ngalesa sikhathi ukuthi limkhonze. Ngoba leli vangeli nje mangaba sikhuluma nje sikhuluma kunabantu ababa amadela kufa. Yes. Ichaza ukuthini mangaba ngithi kunabantu ababa amadela kufa kwafikwa kuleli vangeli njengoba kuukuthi nje sikulona nje leli vangeli uyabona ukuthi limile ngegazi ngoba lachitheka igazi. Ngizokuchaza lokuthi ngikushiso yini. So ke manje ake ngilinganise kuqala nje Mr Shabangu ukuthi uma ngaba ungumntwana kaNkuluNkulu wenza isifungo uthi ngiyamamukela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi lapho usuke wenza isifungo njengomuntu engena emshadweni. Uthola ukuthi uthi mangaba ebuza umfundisi athi uyomthanda ebuhleni nasebubini asho ngempela lo omunye nomunye ukuthi ngiyokuthanda ebuhleni nasebubini. Kanjalo nokukholwa uma ngaba sikwamukela fanele sazi ukuthi senza isifungo lapha. Mangaba sithi uNkulunkulu siyomthanda ebuhleni nasebubini uma ngaba kukhona izikhathi ezifikayo ezinzima kumele ukuthi silimele iqiniso ngevangeli. Amen. Ngoba nabanye abangaphambili kwethu balimela iqiniso. Sizokhotha nje ama scriptures ambalwa ukuze ukukholela ukuthi balimela iqiniso. Uyayuboneke bekusakhuluma ngilinganisa ngabashadi ngabantu beshadile. Uyawuthola ukuthi ake ngilinganise nje njengoba mina ngiwumuntu wesilisa ngiyindoda. Yes. Uma ngaba kuukuthi kuyenzeka lapho khona mhlambe kube khona umuntu owenza into engathi angiyithandi kahle noma abantu besilisa mhlambe bayaqhamuka baloke bebambelela inkosikazi wami. Uyathola ukuthi ngiyindoda ngiyakulwela ukufa nokuphila lapho ngoba ngifuna ukwenza njani ukusave le unkosikazi wami. Mhlambe nazi isigebengu ziyafika zizofohla mhlambe elokhuzana ekhaya noma emzini wami. Uzothola ukuthi abantu besifazana nezingane bazobaleka beze emva kwami mina bese ngiyafisana nazo isigebengu ukulwela umndeni wami. Ekusho ukuthi ngamanye amazwi ngiqonda ukuthini ukukholwa kumele ukuthi uNkulunkulu simkhonze kukuhle noma kukubi. Uyabona ke futhi uTimotheu uyasho lapho khona lapho uTimotheu ngicathi Timothy chapter 1 Timothy wesibili chapter 1 verse 7 lapho uthi uNkulunkulu aniphiwanga umoya okugwala kodwa umoya wamandla nothando. Amen. Uyibona lento mangaba kuthiwa niphiwanga umoya wobugwala shukuthi akumele ukuthi sibe abantu abatatezelayo sisevangelini. Fanele sazi ukuthi ivangeli singalifela. Yes. Ufana namasosha namaphoyisa bayafungiswa laba bantu uma ngaba bewuthatha lo msebenzi ukuthi bazokwazi ukuthi njengabantu abasebesuke besebenza ngomphakathi bazo sithwala isizwe ebunzimeni mhlambe esibhekana naso. Uma ngaba kufanele ukuthi mabafe bayafa befela khona emsebenzini wabo. Akhona amaphoyisa uthola ukuthi ayafa emsebenzini wabo njengoba kuze kushuthe nesosha lifele emsebenzini wabo. Bayafa befa besemsebenzini wabo. Shuthi ngamanye amazwi besuke besidelile ngenxa yesifungo abasenze. Fanele sazi nathi ukukholwa ukuthi mangaba sekwamukela sisuke senze isifungo ekuwukuthi phakathi kokufa nokuphila. Uma ngaba kuukuthi kuyafika ukufa umuntu uzobulala inyama kodwa ngeke aze ubulala umphefumulo. Ngoba khonto abangayazi abantu uthola ukuthi abantu khona nje abantu othola ukuthi vele basebenza ngakho kunukubulala abantu. Kodwa manje lenkinga abazi ukuthi bona
mabesuke bebulala umuntu besuke bebulala nje just inyama kodwa umoya ngabaze bawubulala Yebo. shuthi ngamanye amazwi ke uNkulunkulu ke wakubeka lokhu wakucacisa ukuthi ubukeka ngazi ukuthi nje some betrayer ngesikhathi seCovid asikwenzanga kwakufanele noma ngaba mhlambe bakhona abashumayela baboshwa ngithi mhlambe bambalwa kakhulu Mr Shabane kodwa sonke nje nami nje ngazibalele sihlalele nje la sasihleli impela Ya, wakhuluma like ngombono wakhuluma ngaluphi uhlobo nje la ke shuthi ngathena uNkulunkulu mina isikhathi esiningi uNkulunkulu ukhuluma lento ngombono ebusuku ngilela ngisho kanjalo ngoba khona laba uthola ukuthi mhlambe athi uNkulunkulu ukhulume nje bukhoma uyabo mina isikhathi esiningi uNkulunkulu indlela angivakashela ngayo ukuthi mhlambe ebusuku ngilela yes abese yakusho lokho uNkulunkulu akushoyo kwesinye isikhathi ke uNkulunkulu enye into engenothisa kakhulu ukuthi ke kumina uyakhuluma nangemicabango uthola ukuthi ngemicabango ngento engicabanga uNkulunkulu siyakhuluma bese ngirealize just after ukuthi uNkulunkulu bekade ekhuluma ngalesa sikhathi yes so ke manje ke uNkulunkulu ke lento yangalesa sikhathi ke nje sayo iCovid kubonakala ibandla lingazange likwenze okwanele okay lento ke mhlamba ake siyifakazele ngaso sona iscripture ukuthi abantu babone ukuthi lento ngempela ivangeli lafelwa uyabona nje mangaba sizokhuluma ngabahluleli chapter 16 verse 30 sikhuluma lapho ngoSamson owathi uNkulunkulu emletha ezulwini wamlethela nje emhlabeni ukuthi azoqotha nje amaFilisti isizwe sasimhlupha uIsrael ngoba kuthiwa ngenxa yokungalaleli kwaIsrael ephinde wabandakanyeka ekwenzeni ububi kuthiwa uNkulunkulu wabe siyamdedela uIsrael noma wamnikela uIsrael kumaFilisti ngoba nalento ongalalelo na Mr Shabangu iyakwenza ukuthi zonke izono zakho noma izinto ezimbi ezake zenzeka kuwe ngenxa yokuthi mhlambe ukuhamba ukuthi noma bolibambile ivangeli mhlambe kube ukuthi uyalidedela bese kubuya zonke izinto ezazikade zenzeka futhi nakhona sezibuya 7 times or 1000 yabo times sezibuya manje sesibhanqene ziningi lezi zinto ngoba wena uyeke ukukholo noma udedele ukukholo so manje sizwa lapha kuthiwa uNkulunkulu uIsrael waphinda wabenze njani wamdedela noma wamlokhu wamnikela kusizwe samaFilisti ngenxa ukuthi shuthi akenzanga kahle shuthi ngamanye amazwi ngisho noma ngaba kuthiwa ubukade uhlushwa imimoya mhlambe bekunesichitho esithiza amabhadi obonawo ayavuka lawo mabhadi aphinda babuye zonke lezi zinto ezimbi ezikade zikuhlupha zivuke kuwe ngenxa ukuthi udedela ukukholo noIsrael siyezwa uyabona ke uSamson siyathola ukuthi ke uSamson uNkulunkulu nje wayemlethe ezulwini wasuka nje ngathini nje kwasemaphakedeni wamletha uNkulunkulu wamletha emhlabeni ukuthi azolwa namaFilisti yinto kwayiqale wayiqeda uNkulunkulu bayizonke izinto esizenzayo emhlabeni sisuke sesiqale zaqedwa ngalo likamoya siyathola ukuthi ke ekugcineni uSamson lapha kubahluleli chapter 16 verse 8 siyathola ukuthi lapho khona uSamson kwathi lapho sebembambile wabana lento ukuthi ke manje amaFilisti abakuthiwa basebemkhiphe namehlo engasaboni kodwa manje izinwele zakhe zahluma ngenkathi sihluma izinwele zakhe abuya amandla amaFilisti akazi ukuthi amandla ayabuyiswa kulomuntu kangoba ke uSamson ekugcineni wenze njani kuthiwa ke wakwazi ukuthi izinsika zaleso sakhiwe sasakhiwe lapho wazidiliza wafa kanye namaFilisti wafela khona lapho uma ngabubuka lapha leyanto yena uSamson uqobo lakhe uyasho lapho ukuthi mangife kanye nawo amaFilisti shuthi ngamanye amazwi wayezidela lapha ukuthi noma ngaba kuthiwa sebemhluphe kanjani makafe ke ayifeleke lento ekugcineni siyathola futhi ukuthi ke nalapha uJohn the Baptist kuMateyu chapter 14 verse 10 Mateyu chapter 14 verse 10 siyathola ukuthi naye futhi uJohane ekuyena owamemezela ngoKristu ezoza emhlabeni ukuthi naye kuthiwa benze njani bamnquma ikhanda wafaka kabuhlungu efaka kabuhlungu lo muntu sekukuthi umemezelile ngoKristu ezofika emhlabeni lachitheka igazi ngayo ekukuthi lento isuka kude la isuka khona ufuna ukuveza indaba ukuthi lento isuka kude ukuthi wafiwa lelivangeli lafelwa lelivangeli njengoba ukuthi sikulona nje wafa amadoda la efa ngempela elifela lelivangeli manje uNkulunkulu mangaba esithi samdayisa
ubona singazange thina sikukhombise enough ukuthi ngempela thina sizidelile ngaye kunalokho sasaba. Ngiyakuzwa. ngamanye amazwi uNkulunkulu usifuna ukuthi sizinikele kuyena ngokuphelele. So ke wanqunywa ke ikhanda ke uJohane. Mangaba esenqunywa futhi uyabona ukuthi wayeseqedile assignment yakhe. Ngoba shuthi uNkulunkulu wevele emlethele khona uSamson wafika waqotha amaFilisti wafa. Kodwa ufela emsebenzini ekade uNkulunkulu emthubele wona emhlabeni kuba wenza. NoJohane esememezele waqeda ngoKristu Jesu ukuthi uzoza azosindisa ibandla lakhe emhlabeni ethi abantu mabaphenduke basindiswe ekugcineni wenze njani wafa usewuqedile umsebenzi wakhe. So ukufa kunalento ukuthi fanele ukuthi singakusabi. Sinalento ukuthi ukufa ngathi siyakusaba. Kanti umuntu mangabasifa enyameni umzimba lo idokodo nje into nje ethathwa ihambe yenze njani iyogqitshwa lapha. Shothi umhlaba ubuyela komunye umhlaba. Then ke manje thina ngokomoya sikuNkulunkulu. Manje asiye kuba ngamagwala. Ingakho ke ubani uSambulo chapter 21 verse 8 esithi uNkulunkulu amagwala isabelo sawo sisechibeni lomlilo. Shothi ukukholwa fanele sithi mangaba sikholwa sikubambe ngokuqiniseka sikubambe futhi ngokuzidela sazi ukuthi singakufela mangaba kuthi kufanele. Amen. Kwezinye izindawo siyathola ukuthi vele ipersecution isikhona sekuvele sekunako ukushishiswa kwamakhono bayabulawa abantu sibonile bebehedwa abantu kwezinye indawo kanjalo lento sivele sukuyenzeka. So ke manje mangaba ukuthi nathi mhlambe sifinyelelwa isikhathi ezinzima kumele sikumele ukukholwa mangaba kufanele sife. Nabo Petro siyathola ukuthi balishumayela ivangeli nakuba naye siyathola ukuthi ke phela wakwamphika uJesu kodwa esegcwalisiwe ngomoya engcwele uPetro walishumayela ivangeli egcwalisiwe umoya engcwele nabo babeshawa beboshwa bafakwe emajele kodwa baqhubeke balishumayela ivangeli kodwa baze bagcina beze njalo bebulawa ngoba naye wabulawa uPetro kangoba wazi wathi mangabe bethelwe yena kofanele ukuthi esakhe isiphambano sibhekise phansi egcineni wafa efela ivangeli. Amen. Ngisho uKristu uqobo lwakhe yena uqobo lwakhe uKristu wafa wagcina isiphambanweni. Yebo kunjalo. So manje uma ngaba ukuthi ukukholwa kunekwesaba ngisho ukuthi mhlambe sekufanele ukuthi sithi masibulawe ngoba abantu kusisikhathi abanye uyithi uma ngabe uyichaza ungayiqondi bangayiqondi kahle into. Ngidalento ukuthi uma ngabasikholwa masingakholi sinokwesaba singabe negwababa ukuthi mhlambe uma ngaba kufika mhlambe isigameke njengokuthi kumele ukuthi silimele ivangeli sikhombise ukuthi ngempela liyinto ekhona nephilayo. Uma ngaba kufanele sife so singesabi. Amen. Asiqine nje ekuthenini ekukholeni ngoba uNkulunkulu wakhuluma kimi ukuthi hayi impela ivangeli lenze njani uyabona ukuthi lamdayisa ngaleso sikhathi. Incwadi nje engathanda ukuthi ke siyifunde sesivala kule ndawo sidlula kuyona uTimothy chapter 4 verse 2. Yeah, 2 Timothy chapter 4. Preach the word. Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. Yes. Yebo. Yeah, chapter 2. Yes. Siyathola ke manje la ukuthi kuthiwani ke kuthiwa uthi uNkulunkulu la ekhuluma ngoTimothy uthi shumela izwi uqinise noma kuyisikhathi noma kungesiso sola ukhuze uyale ngakho konke ukubekezela nokufundisa. Amen. Uyabona manje kuthiwa lento yokukholwa kumele ukuthi siyenze siqinise isikhathi sivuma noma singavumi. Kukhona isikhathi oyuthola ukuthi ziyafika njenganalezi eCovid lapha sasivaliwe lapha ukuthi singenzi lutho kodwa kwakumele ukuthi mangaba kwakufanele ukuthi sisebenze sishumayele ivangeli. Uma ngaba ukuthi siyashawa siyobosha sigcwala amajele khulunywa ukuthi ke amakhola agcwala ijele lamajele mhlawumbe uthola ukuthi sekuthiwa asekuphele ngisho isikhala akusekho ngishindayo ukuthi lamakhola angathatha afakwe khona baboze basibeke ngaphandle kesigangeni kodwa silishumayele ivangeli silishumayele khona impela ejele siqinise isikhathi esivuna noma singavuni. Hallelujah. Ake sizodlula ke ngoba ngenxa yesikhathi angifuni ukuthi siyibambe kakhulu ngokufunda amavesi ngoba ngicabanga ukuthi sizohlala kule. Okay. Yake Mr Shabangu njengomuntu ozothula ubufakazi la
kwethula manje into emgogodla kho konke esengikushilo ukuthi uNkulunkulu ukhulumile kimi ngokuthi angishumayele ngerepentance ukuthi nje kumele ukuthi abantu baphenduke emhlabeni. Yes. Kodwa manje ke uNkulunkulu indlela akhulume ngayo la kimi mangaba ekhuluma ngokuthi akuphenduke angishumayele ngokuthi abantu abaphenduke. Uthi uNkulunkulu mangitshele amakhono uqobo lwayo ukuthi akaphenduke alahle izono. Ngoba kusho ukuthi uNkulunkulu kunento ayibonayo ngamakholwa mhlambe engahambi kahle kulesi sikhathi esiphila kusona. uNkulunkulu uthi mangabe bheka abone bembalwa abantu abakholwa ngokweqiniso. Uthi uNkulunkulu mangishumayeze wona amakholwa ukuthi akaphenduke alahle izono ngoba amakholwa nje kuyigama ukuthi ayakhuluma ngomlomo athi wona siyakholwa kodwa izenzo ziyaphikisa. Ezwa lo Mr. Shabana. Yes, So manje uthi uNkulunkulu asiqinise kuba bona abantu abakholwayo ukuze nabantu abangakholwa ukukholwa bakubone kithina. Abantu manje mangabe uthi uyabheka ukukholwa abakuboni njengoba ngike ngasho phambilini ukuthi bathi ukukholwa kuyafana nongakholwa. Yingoba indlela esenza ngayo noma indlela ibandla elenza ngayo. Yebo. Izinto ezimbi esizenzayo zigcina sezi-affecta imphefumulo engabe kuthiwa iyaphenduka noma abantwana baNkulunkulu engabe kuthiwa bayaphenduka beze kuNkulunkulu ngenxa yokungenzi kahle. uNkulunkulu ufuna ukuthi mangaba ukuthi sithi siyakholwa kube ukuthi siphendukile. Yebo. Singakusho nje lokho ngomlomo kodwa izenzo zinjani ziyaphekisa. Yezwa lo ndaba. Angithi ke manje ke uJohani ke uJohani lapha kuMateyu chapter 3 siyathola ukuthi ke manje ke wamemeza kuthiwa memeza ehlane laseJudiya ethi phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. Yes. Ememeza lapha inkosi yamakhosi ingakafiki. And futhi siyathola ukuthi ke yena uJesu uJesu benolokhuzana benaye yena uJohane babe cousin brother. Yes. If I'm not mistaken kunjalo. Babezalana kahle hle beshiyana nje ngeminyaka mhlambe ewu10 akithi ngenyanga inyanga babeshana ngazo I mean to say ngekile kulo ndawo. Ngiyabonga kakhulu ukungicorrect. Wamemeza ke uJohane lapha ememeza ukuthi phendukani ngoba umbuso wezulu unjani ususondele. Yes. Usho ngoba uKristu enjani ezofika babushabanga. Ukuthi ke manje ke abaphenduka abantu ngoba umbuso wezulu ususondele ezofika uKristu. Kwenzeka ke uKristu waze wafika emhlabeni. Uma ngaba esefikile lo mbuso ke uKristu wayekade memeza ngawo uJohane usiyafika uyawuletha kubantu. Ngoba lo mbuso lo ungumbuso ovele ukhona kubantu. Uze umenyezele ngesikhathi esensimi yase-Eden lokho manje ngibuyela kuyona ukhona umonakalo wenzeka lapha kwakunombuso lapha yani ensimini yase-Eden. Yes. Zonke izinto zasihamba kahle lapha yani kodwa uNkulunkulu esexabene nomuntu noma noAdam noEva benze isono kwenza ukuthi umbuso wakhe wawuthatha. Kodwa manje seyumemezela uJohane useyawubuyisa ubuyisela kubantu. Ngamanye amazwi uKristu mangaba esefikile emhlabeni wayelethe umbuso kubantu ewubuyisela kubantu ngoba lapha ensimini yase-Eden kunezinto ezenzeka. Kahle kahle shuthi sabakhona isiqalekiso lapha. Manje uKristu masefika uyawuletha ke manje umbuso kubantu shuthi njengamanje umbuso ukhona osemhlabeni. Uma ngabathina sikholwa uthola ukuthi sithi siphile emhlabeni sibe siphile ezulwini sithi sibe siphile ezulwini sibe siphile emhlabeni. Ngamanye amazwi njengoba sila emhlabeni vele thina izulu liyikhaya lethu. Asisabe ukusho lokho ekukuthi ke njengamanje ngoba uKristu wawuletha umbuso sesawamukela ngaleyo ndlela. Okay ke ngicaciseke le ndaba ke ngokuthi ke mangaba ke esithi uKristu ke ulento uNkulunkulu ngombono awuveza kimi ethi abantu abaphenduke. Bengingathanda nje sike sifunde lapha kuMateyu chapter 5 verse soqala nje khona ku verse 14 to 16. Oh, okay. Verse 13, you are the salt of the earth. But if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out
and trampled underfoot by men. Hallelujah. uJesu la uthi thina singusawoti wezwe. Yebo. Kuthiwa ke manje mangaba ubusawoti sekuphelile kumuntu noma usawoti esedumele kuba into yokulahlwa nje lapha ngoba sekuyinto engekho. Yes. Shuthi njengamanje uma ngaba ukuthi uNkulunkulu uyacomplaina ngebandla lakhe ngenxa yezono mhlambe esizenzayo uyasibona ukuthi abusekho ubusawoti kuthina. So manje uma ngaba sengasekho ubusawoti siyafana nabantu nje abalahliwe kodwa thina sibe sithi siyakholwa ngenxa yezenzo zethu esizenzayo ezingezinhle uNkulunkulu angasithandi. So uNkulunkulu mangabe egcizelela ukuthi asiphenduke ya verse 14. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Yes, uyabona ke manje uNkulunkulu semuzwa lapho ke manje ethi thina singukukhanya umuzi ongesitheke. Yebo. Uyayizwa indaba 15. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Hallelujah. Uyabona ke lapha kuthiwa ke ngeke uthi wokhele isibale usokhele usifake phansi kwetafula kodwa fanele usibeke phezulu. Yebo. Ngamanye amazwi thina sikukhanya. uNkulunkulu akakuboni ukukhanya kithina. Nabantu abangakholwa abasafuna ukukholwa thina siyisibuko sabo ukuthi babone ukuthi lento ekukholwa iyini. Amen. Ngamanye amazwi fanele thina sibe ngama role model kubona abantu bakubone ukukholwa sikwenza sikuphila. Manje sithola lapho khona ukuthi uNkulunkulu uthi ukukhanya akakuboni thina. So manje mangabethi uNkulunkulu masiphenduke thina esho kuthina kuqala ufuna ukuthi lento kube ukuthi izobonakala ngishona kubantu bonke zonke izizwe siphenduke ngoba ukuthi thina esiyisizwe esithi thina siyibandla likaNkulunkulu sithi siphenduke siyenza intando kaNkulunkulu. Manje uNkulunkulu sibona singayenzi intando yakhe. Ekukuthi ke manje uNkulunkulu ke uma ngabe ekhuluma ngerepentance uthi fanele ukuthi kushinyelwe kakhulu la ebandleni lakhe abantu bayeke ukwenza kabi bekholwa bayeke abantu ukudla izono bayeke abantu ukwenza izinto ezingamanyala bese evangelini noma ukuthi bathi bona bangabantwana bakaNkulunkulu baphenduke. Yebo. Hallelujah. Amen. Uyabona ke manje sibambe lapho ke Mr Shabango. Sibese ke enye into uNkulunkulu ayambula kumina kwase kuba ubani uRomans Romans chapter 12 verse 1. Ihloko living sacrifices to God. Verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable, acceptable to God, which is your reasonable service. Yes. Yebo. Amen. Ya uyabona ke uNkulunkulu la uthi ngiyanincenga bazalwane ngobubele noma uPaul eShumela ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu kuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandekayo uNkulunkulu kube ukukhonza kwenu nokuqonda. Hallelujah. uNkulunkulu enye into ayibhekayo la ake ngithi nje emabandleni nje ngoba sikhonza nje into uNkulunkulu enye angayithandisisi kahle eyokuthi ungazi ukuthi kushinyelwa kakhulu ngemali kunokuthi abantu kushinyele ngokuthi mabanikele imizimba yabo kuNkulunkulu mabanikele uqobo lwabo abantu kuNkulunkulu. Angithi siyalizwa manje izwi leNkulunkulu lithi nikelane nikelane imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo nongcwele. Uyabona not ukuthi fanele ukuthi nganikelwa ngoba ngiyazi ukuthi masithinta indaba yomnikelo into sensitive kakhulu. Vele fanele kunikelwe ibandla siyakwazi lokho ukuthi umsebenzi kaJehova ngeke uzoqhubeka ukuthi akunikelwe. Kodwa uNkulunkulu ubona ukuthi angazi ukuthi leyo ukuthi unikelwe imali batshelwe kakhulu abantu ngayo kunokuthi mabatshele ukuthi mabanikele uqobo lwabo kuNkulunkulu. Yezwe indaba uNkulunkulu la ufuna ukuthi sizinikele ukukhonza uNkulunkulu akusikona ukuthi mhlawumbe sesportini ngeke ngizwe abanye abantu bathi nje ukukholwa nje kuyafana nesport. Isport yenye into ngeke kufane izinto engefani izinto ezimbili ezehlukene akwazi ukuthi mangaba sithi siyokhonza uNkulunkulu mangaba ukuthi ke wena usesontweni mhlambe mangaba usesontweni ucabanga ukuthi kuyadlala sidlale lapha sikhonza uNkulunkulu manje uNkulunkulu fanele sizinikele kuyena
uNkulunkulu unakho ukucomplain ukuthi asizinikele kuye ngokuphelele Yes. kodwa kunalokho sizinikele ezintweni ezingafanele Hey. ngoba uma ngaba singazinikelanga uNkulunkulu ukhona uSathane ke engayisho indaba uSathane uzovezela ezakhe izinto ezizokwenza ukuthi uzinikele kuzo kuye uyezwe indaba manje Yebo. uNkulunkulu ulento uNkulunkulu ke manje uyakhuluma ke manje ngendaba ukuthi singabantwana bakhe ake sizinikele ake siphenduke ake siye kuba ngama hypocrites Amen. asiyeke ukulento ukuba ngabazenzisi sifane nabafarisi Yebo. awuthola ukuthi bebegqoka ingubo ezinkulu ezingaka bebukeka bebahle Yo. kodwa manje ngaphakathi babi uNkulunkulu lento ufuna ukuthi kube ukuthi siyayenza Yes. kodwa asikhulumi nje kuphela nje sigcine ngokukhuluma ngomlomo kodwa siyenze Amen. ngoba ukukholwa ngezenzo uma ngaba kuthiwa izenzo zabapostoli yilapha abapostoli esengasekho uKristu esebethelwe esiphambaneni zabonakala izenzo zabo kwabonakala ukuthi njengamanje sebegcwalisiwe ngomoya engcwele Yebo. ngamanye amazwi kufanele sikulwele nje futhi nokuthi sibe nomoya engcwele Kakhulu. ebandleni lakhe uJehova Impela. okuzokwenza ukuthi sikholwe kahle Yes. lento yokuthi uthola ukuthi ivangeli asilibambile kahle vele futhi nathi asihambi ngomoya kaNkulunkulu uNkulunkulu mangaba esithi makuphenduke thina kuqala uyabona ukuthi ngempela sho ukuthi baningi abantu abazobhubha Eish. bafe ngenxa ukuthi vele abazophenduka phela abantu abangakholwa bebona thina singenzi kahle Yebo. so ke manje uNkulunkulu uthi masenze njani masizinikele Amen. ake sithathe nje umshumayeli chapter 12 chapter 12 siqale khona nje khona lapha kuverse 1 Umshumayeli ke ngeversion yesilungu Ecclesiastes yes chapter 12 verse 1. yes It like me, remember now your creator in the days of your youth, before the difficult days come, and the years draw near when you say, I have no pleasure in them. hallelujah sibambe lapha nje Mr Shabangu Yes. la siza uNkulunkulu lento umshumele esithi khumbula umdali wakho emihleni yobusha bakho zingakafiki izinsuku ezimbi ingakasondela iminyaka osho ngayo ukuthi angithokozi ngayo le ncwadi siyibona ispecific kubantu abasha ngoba izinto eziningi phela noma ukonakala kuqala lapha ungumuntu omusha kodwa manje kahle kahle la mina nje ngingasho ngithi uNkulunkulu mangaba ngisho nje ke sangukuthi emihleni yokuphila kwethu ake siphinde uNkulunkulu simkhumbule Amen. singakafika izinsuku ezimbi lapho sisho ukuthi asithokozi khona unabantu Mr Shabango othola ukuthi basichithile isikhathi sabo ukuthi basichithe nje emhlabeni ngokusithokozisa kwala ezweni besenze noma ngaba yini ongayicabanga ngokuthi bona bethi beze njani bayasijabulisa so manje ke la kuthiwa mkhumbule uNkulunkulu Yebo. singakafika izinsuku ezimbi singakafika isikhathi lapho usho khona ukuthi awuthokozi ngaso Yes. kumanje bakhona abantu abakhalayo abathi othola ukuthi basesimeni sokuthi abathokozi ngangendlela mhlambe ekubi ngayo ngokwezinga mhlambe sebefinyelele kulona ngenxa ungasiphathi kahle uzazazibuza ukuthi ngifike kanjani la namhlanje ngazibona ngumuntu ogqilazeke ngalolu hlobo ngifike kanjani kodwa uma ngaba sizobheka emuva ukuthi lo muntu bekade eziphethe kanjani Eish. impilo ebekade eyiphila iyona emholele ekuthinini abe uyakhala njenga namhlanje Yebo. kunjalo. uyabona ake ngilinganise yabona nje khona abantu uthola ukuthi mhlambe usegule ngalendlela ukuthi ngendlela ebekade esiphethe ngayo nezinto ebekade ezenza emhlabeni kusho noma ngaba sekuthiwa uyakhuluma naye Yes. uyambuza ukuthi uyangibona uthola ukuthi akathi akakuboni uthi akakuboni uma ngaba umthola ukuthi umbuzo ukuthi kuyabanda athi hayi kuyabanda kuyashisa usho into engahlangani yabo uthola ukuthi noma ngaba kuthiwa uyakhuluma naye akakuzwa lo muntu lo lo muntu kade enesikhathi lapho khona othola ukuthi lezi zitho zakhe zomzimba bezisebenza kahle kodwa ngendlela azisebenze ngendlela yobubi abenzile kumholele ekuthini abe kule sisimo akusona shothi usifinyele isikhathi lapho khona engathokozi khona kodwa kade ethokoza lo muntu manje ke uNkulunkulu ke ngamanye amazwi ke manje ke uthi ke masimkhumbule Yes. simkhumbule isikhathi sisekhona ukuthi sisekhona sengisho ukuthi nalabo abadlalayo ukuthi ke abantwana bakaNkulunkulu bengaphendukanga mabaqikelele mama bakwenze
ukuthi kwenzeke ukuthi njengoba ukuthi basevangelini akube ukuthi baphenduke ngokufanele ngoba sizofika isikhathi lapho ongeke uzuthokoze ngaso. Yeah. So ngale nkathi ukuthi wena ithuba likhona uNkulunkulu ukunikezile nalisebenzise ngendlela efanele. Amen. Asivale nje ngesambulo 3 verse 20 ke sibese ke sidlulela phambili. Behold, chapter 3:20. Yeah, chapter 3 verse 20. Okay. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him, and he with me. Yabona ke uNkulunkulu ke Mr Shabangu mangaba esithi masiphenduke noma maliphenduke ibandla lakhe. uNkulunkulu uyasixwayisa la. Uyabo uNkulunkulu ke uyangqongqotha. uNkulunkulu ke umuntu ongafuhli. Yes. Uyabona thina mangaba singabantu thina mangaba senza izinto sometimes singazenza nje uzenze nangenkani yakho nje nangesihluku. Kodwa siza uNkulunkulu la ethi bheka ngimi ngasemnyango ngiyangqongqotha. Yezwa lonto leyo. Uthi mangaba umuntu ezwa izwi lami avule umnyango. Shuthi mangaba uvula umnyango wakho wenhliziyo uNkulunkulu angene ahlale kuwe uzobe sezenjani edla nawe udle kanye naye. Yezwa uNkulunkulu ke manje ke uyasincenga. Uyabona ke uNkulunkulu njengoba ngithi akafothi nje yonke into uNkulunkulu uyenza nje kahle uNkulunkulu anti wasinikeza negood bathini ilento igood will ukuthi usikhethele. uNkulunkulu usinikeze ukuthi senze njani sisikhethele phakathi kokuhle nokubi. Yes. Simuzo la uNkulunkulu la ufana nomuntu oncingayo ukuthi ngiyangqongqotha enhlizweni yakho. Uma ngaba ukuthi uyavula enhlizweni yakho uvule umnyango ngiza kuhlala nawe ngidle kanye nawe. So njengamanje isikhathi sisekhona ibandla uNkulunkulu ufuna liphendukile liyeke ukudlala. Uyabona manje izinto esizenzayo ebandleni eziningi uyabona nje ukuthi khona nabanye uthola ukuthi mhlambe baze benza ngisho ukuthwala ngisho kanjalo bayathwala abanye kunabefundisi mhlambe abathwele ngenxa ukuthi befuna imali. Yonke leyo nto iyinto othola ukuthi bayayibona nabantu bengakholwa. Abanye baze basho ubeze besithena uyazi nje osibanibani nje thina sihamba nabo endaweni ethize sikwenza izinto ezithize imisebenzi yobumnyama. Uyezwa leyo nto leyo. Then ke bazokholwa kanjani labo bantu labo bayabazi labantu ukuthi bayakholwa kodwa bazithola sebengena nabo ezindaweni ekufanele ukuthi ngama altar kaSathane. Ngamanye amazwi ke manje ke uNkulunkulu akayithandi lento. Ufuna ukuthi uNkulunkulu njengoba ukuthi uyasixwayisa masiphenduke ngempela kube ukuthi mangaba ukuthi silibambile ivangeli silibambe ngeqiniso. Ungabe ukuthi nje into esiyenza nje ukuthi sithi senzele abantu. Asikholele ukuthi sibone ngabantu, asikholele ukuthi sigqoke kahle impahla ezinhle, siswenke. Kodwa lento lesikholele ukuthi masiyenze. Lento le futhi ingaphakathi, fanele ukuthi bekuwena la ngaphakathi. Uyabo kungabe yinto othola ukuthi uyayisho nje. Kodwa manje futhi awuphili ngaphakathi. Amen. So ke manje uNkulunkulu ke yingakho ke manje ke eyigcizelela le ndaba ukuthi masenze njani masikholwe silibandla lakhe. So ke kubese kuba ukuthi ke nabangakholwa ke Nkosi yami. Khona uNkulunkulu ke nje enye into eyambuleka kumina eyokuthi uma ngaba ukuthi bafanele mhlawumbe sibakhuthaze nalabantu abangakholwa. Uma ngaba ukuthi wena uthi ubanjwe yimina ukuthi uze esontweni ngoba nakubona ngingenzi kahle ngisithi ngiyakholwa. Fanele wazi ukuthi lento yokukholwa ingawe noNkulunkulu. Ayikho ngami. Uyabo? Nawe. Kodwa lento ingawe noNkulunkulu. Umuntu mangaba ekholwa uzikholelwa yena. Wena mangaba umbona mangaba ukuthi umuntu wenza kambi. Ubese kuba ukuthi wena uyawuza unembeza yakho ukuthi yakulahla ukuthi fanele uphenduke ezenzweni zakho ezingezinhle ozenzayo. Phenduka ungaphiki nabantu. Ngoba lento asikholelwa abanye abantu kodwa sikholela ukuthi siye ekhaya ezulwini. Sikholela ukuthi thina kahle kahle usikholelwa wena. Mina mangabe ungangibona mina ukuthi ngenza kambi ulungile wena mangabe ukuthi uyasithatha isinqumo sokuthi phenduka ngempela wena ukubamba ukukholwa. Ingakho izwi lenkosi lithi abokuqala bazoba ngabokugcina babe ngabokuqala. Wena uzofika wena udlalwa ebandleni ufuna ukubamba ivangeli ulibambe ngempela ubese uyakholwa ubese uyabonana naye uNkulunkulu. Laba abadlalayo bazosala bona. Shuthi ngamanye amazwi ke ukukholwa akusikona ukudlala. Ukukholwa kuyinto eserious efanele ukuthi siyenze thina sonke. Uma ngaba ukuthi wena ubona abantu bengakwenza ukukholwa kodwa bebe besisho ukuthi bayakholwa wena phuma kubona phuma ebantwini.
Yes. kodwa wena yenza lento uNkulunkulu ayidingayo nayifunayo Yes. wena mangaba ukuthi uyaphindwa ukubamba ukukholwa ubayeke abadlalayo Amen. ngoba lento ingawe noNkulunkulu akusiyona into yethu uyabo umuntu kuthiwa bonke abakhulu nabancane bayakuma phambi kwehlelo sobukhosi lapho khona sonke sebesilindele ukwenze njalo ukwahlulelwa Yebo. so ke manje lapho khona kuyobe kuwahlulelwa noma ubani nalo bekade eqamba manga umqambe manga ethu uyakholwa engakholwa uzokwahlulelwa lapha yana Kakhulu. ya so ke Amen. injalo ke Mr Shabang Yebo. okay ke sho ukuthi ke sesiphuthuma ke ngenxa yesikhathi okunye ke uNkulunkulu akwambulile kumina ukuthi ibandla lihlukene Mr Shabang ibandla olibona lihlukene nje kakhulu ibandla uNkulunkulu kumina waze wathi udinga ukuthi manje mangaba sikhuluma ngesakhiwo sebandla sikhuluma with a spiritual structure leso spiritual structure ukuyena uNkulunkulu uqobo lwakhe uNkulunkulu manje fanele ukuthi thina sizinikele kuye yena uqobo lwakhe uNkulunkulu kube uyena ekuthi sazi ukuthi mangaba sikhuluma ngebandla sikhuluma ngaye siza kuye sizinekele kuyena uNkulunkulu ngoba njengamanje uyabona ukuthi ngangendlela ibandla elihlukene ngayo phakathi uNkulunkulu akayithandi lento ngoba uyabona ukuthi manje ngangendlela ekwenzeka ngayo nanoma ubani uyabona manje akithi khona lento ukuthi khona ama ministry uNkulunkulu uyayibheka lento ukuthi noma ubani vela athubeziwe noma abangumfana omncane athubeziwe ayahamba yoqala lapha afika avula into yakhe naye lapha yani uthola ukuthi futhi mangabe seyiqalile lento yakhe le akasayilandeli ke manje ke izimiso zikaNkulunkulu usesenza okuthanda yena manje lento uNkulunkulu uthi uNkulunkulu kimi fanele siphume emagameni ngoba sinalento ukuthi ungazi ukuthi namagama siyawapraise ayithina siyibandla elithiza uyabo manje ukwazi ukuthi siyawakhonza namagama isho nezakhiwo nje bakhona ama auditorium kanjalo uyathola ukuthi abanye baziqhenya even ngama building uNkulunkulu ufuna siphume indongeni siphume ngisho nasemagameni uNkulunkulu ufuna size kuyena uNkulunkulu ulibona ibandla lihlukene ingakho ke manje sithi kudingeka spiritual structure yini spiritual structure yilapho khona ibandla lihlangene khona lingahlukene phakathi uyabona ukuthi ngangendlela ibandla elihlukene ngayo njengamanje uyabona ukuthi ngisho language esikhuluma ayifani njoba besike saveza nje babushabanga ukuthi kunabantu abathi uKristu akasoze abuya kade wabuya uzobe ebuya uKristu abanye bathi isihoga asikho yabo abanye bathi kwaNkulunkulu akekho la phezulwini awuyazi nje lento bakhuluma into ongayazi nje basikhulumela nje into obona ukuthi akusiyona lento le so ke manje ke uyabona ngisho imessage kulamabandla nje kuba emaningi nje egcwele nje wonke umhlaba ayifani impela uthi ke manje uNkulunkulu udinga ukuthi silibandla lakhe sihlangane sibe munye leyo nto le uNkulunkulu uyayifuna ngoba masikhuluma ngebandla asikhulumi nje mhlambe ngabantu behlukene kodwa sikhuluma ngebandla likaNkulunkulu uyabona umunye umuntu uze abe nalento ukuthi uma ngaba mhlambe ke uqale umsebenzi umthola ukuthi uzazasho ukuthi ibandla lami alikho ibandla lomuntu kodwa ibandla elikaNkulunkulu yebo so lento yokuhlukana uyayibona ukuthi ikhona uma ngaba sikhuluma nje kunalento ukuthi wena Mr Shabanga kunalento ukuthi kuthiwe kukhona ama mainline churches ama Pentecostal kanjalo noma charismatics uyabona nayo lento ukuthi sekuhlukana kodwa amaKristu lapho impela egcineni amaKristu kodwa futhi abizwa ngohlelo oluhlukene ekukuthi futhi ngisho ukwenza ukuthi akufani uma ngaba uya kuma mainline churches uzothola ukuthi ukwenza kufani uma ngaba uya lapha kuma Pentecostal uzothola ukuthi futhi nakhona ukwenza khona kufani nokwalapha kuma main uma ngaba futhi suya kuma charismatics uzothola ukuthi futhi kunezinto ezingafani nezase Pentecostal uyabona lonto leyo ekukuthi yona leyo nto ikuhlukanisa umzimba kaKristu kanti umzimba kaKristu munye uNkulunkulu uthi ufuna sibuyele kuye size kuye sibe libandla sibombane sibe munye yezwa le ndaba so ke manje shukuthi ke manje ke lento yokuhlukana ke uNkulunkulu akayithandi ebandleni lakhe amen mhlambe bengathanda sifakazele nje nangezwe lapha kuzenzo chapter 2 verse 42
And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. haleluya. Amen. So ke manje siyathola ukuthi ke ibandla la labamunye mobuka icebo likaNkuluNkulu kwabe sekuwukuthi ibandla lihlangane la kuthiwa ke la baqinisela njalo ezimfundisweni zabapostoli nasekuhlanganyeleni ekuhliphileni isinkwa nasemikhulekweni. Yeah. Uyabona ke la ibandla la lihlangene limunye. Yes. Angithi uNkulunkulu ke wayivuse abapostoli ngalesa sikhathi abagcobile ukuthi bahambise ivangeli ngoba lento yopostoli wothunywe kaJehova babeshumayela belihambisa ke ivangeli Yes. kwazi kwafinyela esikhathini lapho khona ibandla uthola ukuthi ke lahlangana behlanganisa kusho nanezinto ababenazo Yes. ngabe mhlambe imfuyo nanoma ngaba yini ubani uverse 43 Mr Shabang. Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Ya uyabona ke lapha kuthiwa ke ngangendlela ababehlangene ngayo kwabakhona kusho kwesaba phakathi kwabo kwase kuba nezibonakaliso eziningi ezenzeka ngoba labantu basebemunye Yes. belimilunye bekhuluma into eyodwa. Uyabo mina ngenze ngisho mina Mr Shabang ukuthi kukhona lapha kuthiwa lapha kwakwakhe umbhoshongo lo waseBhabhele. Yes. Angithi lapha abantu kuthiwa babemunye khona Yes. belimilunye kodwa baxabana noNkulunkulu lapha ngenxa ukuthi benze into engafanele ukuthi bona bakhe liwambhoshongo kodwa uNkulunkulu kuyinto vele wengayisekanga ukuthi ingenzeka leyo. Base behlukaniswa ke lapho ngokuthi uNkulunkulu wabasanganisa kwahlukana ini ama-language. Yes. Wabe siyajabula ke lapho uSathane ngoba watholela ukungenelela ekuthinini abantu yena afake ubandlululo lento eyobandlululo ebantwini akuyona into evela kuNkulunkulu yinto Yes. kaSathane leyo. Yinto nje eziwa uSathane. Yeah, The fact yeah, ukuthi ibandla likho munye Yeah. sikwazi nanokuthi sesibandlululana akusiyona ilokhuzana leyo icebo likaNkulunkulu leyo Amen. icebo likaSathane. Yes. Usanganisa izizwe nje lapha uSathane wabe sathi ngizongenelela kubona. Nasebandleni ke kunjalo ibandla uSathane uyalihlukanisa kunokuthi lihlangane. Manje Yebo. uNkulunkulu ufuna ukuthi libuyele libe munye ibandla lihlangane lenze lento eyenziwa abapostoli. Amen. Iyaqhubeka ke isho ukuthi ngosuku nosuku noma ungasayifunda wena Mr Shabang uthiwa Yes. babesindiswa abantu usuku nosuku ngenxa yokuthi lento ababeyenza leyo kuhlangana kwakuyinto enhle neyayimenza ukuthi uNkulunkulu athokoze ngayo. Ngamanye amazwi ke uNkulunkulu lento ukuthi sihlukene phakathi akayifuni ukuba kuthiwa kuyenzeka. Yep. Kufuze ukuthi ngabe ibandla liyabuyela libe munye kuphela futhi nalento yamagama Amen. ngoba noma ubani ufika aqamba igama lakhe lento yabona ukuthi iyahlukanisa nje umzimba kaJehova. uNkulunkulu ufuna sibe njani sibe Sibe munye. sikhulumela Oh. nje yodwa. Amen. Amen. Ya okugcina ke Mr Shabangu semphetha ke manje. Okunye ke la ngaba futhi ngaba nombono Mr Shabangu ngangilele futhi nala ngibese ngiba nombono lapho khona ukuthi ngibona abantu begula esibhedlela. Bayagula nababoshiweyo. Bese ngiyakhala lapho ngizizwe ngikhalela labantu abagulayo nalabantu ababoshiwe. Ngithi mangaba ngiphaphama ngiyakhala ngempela. Mangaba ngivuka bese ngiyakhuleka uThebo leliphupho leli kungabe lisho ukuthini? Yes. Mhlambe lichaza ukuthini leli phupho leli. uNkulunkulu abese ehlaziyela into ukuthi ngale nkathi ngikhuleka ukuthi kahle kahle akukhali wena imina okhalayo. Oh. Ngikhalela bonke abantu abagulayo. Eish. Bese ngiyabuza ukuthi gula kuni mhlambe mina ngiqondi kahle lento. Abese sithi uNkulunkulu ukungakholwa uyisifo kumuntu. Umuntu mangaba ukuthi akakholwa usuke efile ephila. Kwelika moya uNkulunkulu mangaba ekubheka ukuthi wena awukholwa Yeah. usuke umuntu ofana nesidumbu. Yo. Welika- Ungayibekela imic. Sengithe ukuhlehla kancane ngiyabonga. Yes. Usuku ufana nomuntu ofile Yes. ngoba kahle kahle umuntu umoya kodwa kusiyona inyama lesibukayo lo mzimba nje wesikhashana idokodo nje leli ekukuthi uNkulunkulu ufake umoya kuye noma umuntu wangempela. So manje uthi ke
abantu mangabe babuka ngenxa yokuthi abakholwa ubabona begula bebanjwe ukufa abantu babanjwe isifo sokungakholwa ukungakholwa kuyisifo Eish. uthi uphila uhamba ukuthi nje vele ufile kwelikamoya Yeah. ngamanye amazwi ke manje uNkulunkulu uyakhala ukukhala kwakhe kusekuthinini ke manje ke abantu mabenze njani mabaphenduke mabaphenduke abantu ukuze baphiliswe ngoba lento yokuthi mangabe usuphendukile uyahlanzwa Yes. ukuthi noma ngabe kuthiwa yini noma iziphizono zakho bokade uzenza ubese uyakwamukela ukuphila ukungakholwa nje kufa Yebo. kulabo ababoshiwe akabese ngingakayi kulabo aboshiwe abese sithi ke uNkulunkulu kulabo abashumayelayo esibhedlela lokho mabakwenze kube ukuthi bakwenza bangayiki bangaphezi baqhubeke ngoba muhle umsebenzi abawenzayo uyakuthanda uNkulunkulu lokho abakwenzayo ngoba kunabantu ukuthola ukuthi kuzofika labo abashumayela esibhedlela bafike babatshele ngoJesu baphenduka uthola ukuthi umuntu uphenduka nje kanti vele mhlambe ntambama noma kusasa vele bese ezofa noma bese ezoshona Yebo. ngalokho uthola ukuthi mangaba ukuthi wamukeliswe uJesu uyakwazi ukuthi awubone umbuso wezulu Yes. ngamanye amazwi ke uNkulunkulu uthi bonke laba abashumayelayo esibhedlela ujabulile ngabo uthokozile ngabo ngoba umsebenzi abawenzayo mkhulu Amen. ngoba njengoba mina ngangibona abantu bekungathi ngibabona begula bese sibhedlela uNkulunkulu udinga abantu abazoshumayela kulabo bantu ngoba uyayithola ukuthi abanye ngangendlela asuke sebegule ngayo ngisho nasemzimbeni besuke sebevele sekukuthi umzimba wabo ukhathele ubohlokile uphelile sekuyikona nje ukuthi vele umuntu sekushoda ukuthi enze njalo adlule emhlabeni kodwa mangabe uzofika wena Mr Shabangu noma kufike mina ngizoshumayela lo muntu aphenduke lo muntu uyakwazi ukuthi amukeleke embusweni wezulu shothi ngamanye amazwi uNkulunkulu uyakukhuthaza ukuthi esibhedlela masilishumayele ivangeli Yebo. bese kubeke yilaba ke manje futhi abanjani engangibaphupha benjani beboshiwe nakhona futhi uNkulunkulu asho ukuthi ke kuloku kukhala mina ngiyakhala ngabantu ababoshiwe ngoba uyabona nje babeboshiwe lapha uyabuka kahle umuntu mangaba elapha ejele kusuke kuboshweni inyama kodwa kusuke ungaboshanga yini umoya wakhe uma ngaba futhi ufika wena Mr Shabangu ulishumayela ivangeli emajele lo muntu ephenduka lapha yana uma ngaba ukuthi uyaphenduka mhlawumbe noma ngaba kuthiwa ugwetshe udilika jele kuthiwa mhlawumbe uyozafele khona lapho ejele kodwa mangaba umnikeze wena ivangeli waphenduka walamukela ngisho noma ngafela khona ejele kodwa uzofela enkosini shothi ngamanye amazwi uNkulunkulu uthi uyakhala ngabantu beboshiwe khona lapha uyadinga ke manje ukuthi thina njengabantwana bakhe ivangeli singalimithi asilishumale yonke indawo Yebo. ngoba nje babeboshiwe nje lapha yana kahle lapha kuboshwe nje inyama kodwa mangaba sifika thina sizokhulula umphefumulo ngenxa ukuthi sishumayele ivangeli labo bantu benze njani bazophiliswa Amen. bazophiliswa sivaleke ngobani ke kuSamuel chapter 3 verse 7 18 and 19 Itlaki ku 18. I cancel you. uqala nje ku17 Or 17. Because you say I am rich, have become wealthy, and have need of nothing, and do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. yes Mr Shabangu uyabona ke la kukhona abantu othola ukuthi ushaya isifuba ngokuthi ucebilela ngoba ephila emhlabeni mhlawumbe uthola ukuthi ngempela ucebe ngempela unayo yonke into ongayicabanga lo muntu rich unemali nakho konke kodwa sizwa lapha ke kuthiwa angithi lithi ngokuba uthi ngicebile kangiswele lutho kanti kawazi ukuthi ngolusizi nohawukelwayo nompofu nophuphutheka nohambaze uyabona nje ungakholwa usuke ufana nomuntu oneked onqunu ngoba ubhekile nje kuba sikholwa kunengubo ingubo kamoya ingubo yenkazimulo emhlophe qwa esiyamukelayo ihlanzekile leyo ngubo ayigqoka nanoma ubani umuntu okwazi ukuthi agqoke leyo ngubo umuntu osuke ehlanzekile ezivumile izono zakhe shuthi ke manje ke uNkulunkulu wena kwesisikhathi ungahamba nje ukuthi la emhlabeni uyayuzubhost ngokuthi wena hayi mina nginemali nginayo yonke into
kodwa mangabona ungenayo uJesu yize bese ungolusizi ufana nomuntu ongacebile ufana nomuntu ohluphekayo ophuphuthekayo njengoba lisho izwi likaNkulunkulu nohambaze so ukuba noNkulunkulu kuyingcebo kuwumnotho ukwamukela ivangeli hayi nje imali into esofa sishila Amen. ngisho noma ngabakuthunga ungaba nemali eningi engakanani ube nama millions la kuma millions lawo uzowafuwashiye la Yes. adliwa abantu mhlawumbe uthola noma bakuthoba uyisave leyo mali abazodlabhuza leyo mali bayidle bayiqede ungazange wena umhlawumbe wenze lutho ngayo so Yebo. lento ke uthini ke uNkulunkulu singabe nalento ukuthi thina sithi mangaba sicebele emhlabeni sibe sesitshela ukuthi sinakho konke kodwa ingcebo nomnotho okuyiwona wona ukuba sikholwe sisindiswe sithethelelwe isono Amen. so ke ikona kucebe yona ingcebo yethu leyo noma ngaba kuthiwa senazo izinto lezi ke eziphathekayo ezimaterial Yes. lezo zinto lezo zikhona zingekho uNkulunkulu kumele ukuthi simkhonze sizinikele kuyena Amen. lezo zinto uNkulunkulu uzosipha mangaba esipha zona futhi mangaba engasiphanga ngoba liyasho izilenkosi ukuthi bafa bethenjisiwe uyabo kuyokwenzeka ukuthi wesesikhathi mhlambe ezinye zezinto singasitholi mhlambe mina ngingabe nayo imoto ngingabe namusi kodwa akusho ukuthi ngalokho sekuyochaza ukuthi mhlambe ngilahliwe ezulwini Yes. uma ngaba ngingumntwana kaNkulunkulu izulu ngelize ngilingilahle Yebo. izulu likhala lethu likhalela umuzi kaNkulunkulu Amen. ikhala lethu sonke efanele ukuthi siye khona Yebo. so ke ukuba noNkulunkulu ikona ukwenza ukuthi uthole ingcebe kuyiyona enjani Eyona yona. efanele ekuyiyona yona Amen. ya so ke manje ke no lokhuzana ke ubani uMateyu uyasho ukuthi wozani nonke Mateyu chapter 11 verse 28 and 29 noma ungasayivulanga msishabanga Yes. uthi wozani nonke nenisinda yemthalo ukuze ngiliphumuze so ke bonke ke abantu othola ukuthi ngabe bayagula baboshiwe ngenxa yezinto mhlawumbe indlela abaphila ngayo mabeze kuNkulunkulu bamukele uNkulunkulu ukuze Yes. bakhulule uNkulunkulu kulungela ukuthi yena ayithwale yonke imithwalo yethu Amen. ngiyabonga Nkosi yomsinibusisa Siyabonga kakhulu. Hayi ngempela wasishalela nje futhi babuhle ubufakazi buhle kakhulu. yes Sayibonga Nkosi nje ukuthi ube nesibindi uze ungathuli uthi nje hayi ngiright lapha ku channel yami kuphela uthi hayi ke ngiphinde ngiye nakwabanye abazalwane ngidlulise lezi indaba ezimnandi siyakubonga kakhulu lokho. Amen. Inkosi ayiqhubeke ikwandisele ngiphinde nje ngithi kumbukeli osekhaya lapho ukhona thatha uJesu abe inkosi nomsindisi uyobuqedile nje uyosolve izinto eziningi yabona kuma questions amaningi onawo nenkinga eziningi onazo solution ikhona futhi iyodwa azikho ziningi futhi nje ile solution le nawe ubulokhu vele uyazi kuphela nje ukuthi ubulokhu uthi awu ngempela yiyo yebo iyona thatha uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho uyokusolvela okuningi thola ukuphila kwingona phakade mhlawumbe namazi nje okugcina nama contact salisa ushare ne channel futhi once again na last one uyishare uphinde nje Ngiphinde futhi. Amen. Angibonge kakhulu Mr Shabango Yebo. uthando nje onalo ukungamukela kwakho ngiyabonga kakhulu ithuba ngiphelona Amen. shukuthi ke esasho ka Mr Shabango ngokwechannel ke uma ngaba ungisesha lapha ku YouTube uthi Sithembiso Shusha Yes. nje washo nje la uma alphabet wonke nje egcwele nje isiZulu nje ubhala nje ngesizulu wonke akukho mhlawumbe la kuyisixhosa khona ushusha nje lokwesizulu Okay. notho wesixhosa ngiyazi ukuthi abanye bazodideka ngoba ngingasho ukuthi i-background yami Yes. umxhosa kodwa ke ushusha nje ubhalwe nje impela nje ngaso sona isizulu nosithembiso nje egcwele nje wonke ama alphabet futhi Sithembiso Shusha uyakwazi ukuthi uthole lapho ilokhuzana ke inamba okuyiphinda 078 509 4685 Amen. yes mhlambe ke nginga-add nje nangeka Vodacom mangaba kungenzeka mhlambe kukhona abangakwazi ukuthi bangifune khona la ku Vodacom ya Okay. sale sengibanikeza nje Ngiyathemba futhi ukuthi inamba ezine WhatsApp. ine WhatsApp leka
eka MTN u078 le nje ukwazi ukuthi Okay. ungifonele kuyona sekukuthi nje mhlawumbe umuntu makuthi uyafona kodwa uma ngabe ukuthi umuntu ufuna ukungithola ku WhatsApp uzongithola kule ka MTN le u078 Okay. yeah so ke eka Vodacom kumuntu no Vodacom ithi 082 08 99301 Oh yes. njalo ke Mr Shabangu so ngibonge kakhulu ithuba onginikeze lona nanokuthi ke njengoba silana ngifuna ukuthi ngicacise nje ukuthi nje sengiphetha Yes. uma ngaba sivela la einkundleni zokuxhumana abe ngoba kuthiwa sithanda ukubonwa Amen. kodwa sifuna ukuthi abantu babone lento thina lento esayithola noma babone ivangeli leli kuyilona thina uNkulunkulu asipha lona. Amen. So ke manje asinandaba nendaba yokuthi mhlambe sifuna ifame o sifuna nani Yebo. kodwa thina into ekuyona esilangazelele uma ngabe usibona sivela la Yes. asivelele nje ukubona nokwenza ama content kodwa inhloso yethu ukuthi abantu njengoba ukuthi abazali noKristu abantu mabaphenduke basindiswe bathethelwe izono zabo Yebo. ngoba kuyokusiza ngani ukuthi uzizwe lonke bese ulahlekelwa ukuphila so Yo. abantu abeze kuJesu siyabamema siyababiza isikhathi sisekhona Yebo. ngoba khona lapho khona uyothola ukuthi mhlambe isikhathi sobe sesingasekho so ithuba mangabalisekhona lithathe Yes. kungabikho isikhathi lapho osola khona Yebo. khona kulento ukuthola ukuthi umuntu ufike athi ukube ngangazi yabo nje masokhuluma leyo language Mr Shabangu Sekubedile. Ya sekubedile impela. isikhathi sisekhona abantu abalithatha ithuba Hayi. ngiyabonga Siyabonga kakhulu. Wazivalela kamnandi siyabonga nje inkosi nawe ikubusise ikugcine. Ngempela futhi as create content. Bakhona abantu aba create content. yes Ayila sayishumayelela sihambisa ivangeli la siphakamisa uJesu Kristu as create content. Yes. Okay, gcina kubuyeka kuyi content but the aim akusikhona ucreate content. yes But siyayibonga Nkosi. ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu Ukwenza nje umsebenzi wenkosi yebo. yes, yes. Hayi kulungile sibonge kakhulu inkosi iqhubeka ikusebenzise ikwandisele uhamba umsebenzi lihamba ivangeli sibonge kakhulu unceku usithembiso shusha siyabonga kakhulu siphinde sibonge nasemakhaya kwindawo zonke kubazalwane bonke nje inkosi inibusise nonke iqhubeke nje inigcine inandisele kukho konke nenikufisayo kwenzeke ngomusa wayo inkosi yethu uJesu Kristu asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo amen haleluya